U 14. veku, dok su se carstva uzdizala i padala, trojica ljudi držala su granice, vojsku i poredak. Danas su gotovo zaboravljeni. Ovo je priča o njima. U doba kada se Srpsko carstvo prostiralo od Dunava do Egeja, uz cara Stefana Dušana stajao je čovek koji je imao i vojnu snagu i političku težinu, ali i ugled kakav se retko sticao. Njegovo ime bilo je Jovan Oliver, despot, veliki vojvoda i jedan od najpouzdanijih ljudi u čitavom carstvu. Danas se o njemu govori malo, a u svoje vreme bio je jedan od onih ljudi koji su držali državu na okupu. Freske u manastiru Lesnovo prikazuju Jovana Olivera kao visokog, skladno građenog, lijepog muškarca, plemenitog držanja i smirenog pogleda. Odjeven je u bogatu, ali odmjerenu odoru, sa svim obilježjima visokog dostojanstva. Zbog tih predstava, ali i zbog opšteg ugleda koji je uživao, danas se često naziva najlepšim Srbinom srednjeg veka, ne samo po izgledu, već i po ponašanju i meriju moći. Jovan Oliver se u istorijskim izvorima jasno pojavljuje tokom ratova Stefana Dušana protiv Vizantije u prvoj polovini 14. veka. To je vreme kada se mladi kralj, a kasnije car probija ka jugu, osvajajući grad po grad, oblast po oblast. U tim pohodima Oliver se izdvaja kao sposoban vojskovođa i pouzdan upravnik. Njegovo ime se vezuje za osvajanja i učvršćivanje vlasti u istočnoj Makedoniji, naročito u oblastima Ovčeg polja, Štipa, Kočana i doline Vardara. Tu dobija titulu velikog vojvode, a potom i despota, najviše moguće dostojanstvo ispod cara. To nije bila čast, to je bila odgovornost. Oliver učestvuje u vojnim pohodima, opsadama gradova, organizaciji odbrane, obezbjeđenju trgovačkih i vojnih puteva. U vrijeme kada se Balkanom kreću i tatarske, mongolske čete, njegovi krajevi ostaju stabilni. Kasniji izvori i narodno predanje govore o snažnom sukobu u kojem su lokalne snage nanijele težak poraz jednoj mongolskoj koloni, uz navode da je stradalo i do 30.000 ratnika. Sama činjenica da se Mongoli nisu zadržavali, niti ponovo pokušavali prodor u te krajeve, govori da su naišli na ozbiljan i organizovan otpor. Mongoli su došli sa vojskom od čak 30.000 ratnika, misleći da će lako osvojiti srpske zemlje. Jovan Oliver nije imao luksuz da čeka napad, on je mobilisao svoje snage i mudro odabrao teren. Koristio je guste šumske predele i krivudave planinske staze da iznenadi neprijatelja. Mongolske konjice, navikle na ravnice, sada su se izgubile među planinskim klancima i zasedama. Jovan Oliver je podelio svoje vojnike u više manjih odreda, postavljajući zasjede duž glavnih prolaza. Kada su Mongoli naišli, srpski vojnici su napali iz prikrajka, presećući im linije i sprovodeći savršeno koordinisane kontraudarce. Mongolska vojska, navikla na direktan i brz napad, sada je bila rastrgana i dezorijentisana. Bitka je trajala danima, ali Oliverova strategija je bila briljantna. Koristio je lokalno znanje i teren da smanji broj Mongola i prouzrokuje haos među njima. Na kraju 30.000 Mongola bilo je ili ubijeno ili primorano na povlačenje, a srpska oblast ostala je netaknuta. Ova pobjeda nije samo pokazala vojnu veštinu Olivera, već i njegovu sposobnost da brani svoju zemlju kada su svi drugi mislili da je situacija beznadežna. Ova pobjeda nije samo pokazala vojnu veštinu Olivera, već i njegovu sposobnost da brani svoju zemlju kada su svi drugi mislili da je situacija beznadežna. Jovan Oliver obnavlja i bogato podiže manastir Lesnovo, jedan od najznačajnijih duhovnih i kulturnih centara 14. vijeka. Tu se prepisuju knjige, nastaju freske i čuva pismenost.
Freske tog manastira danas spadaju u vrhunac srpske srednjovjekovne umjetnosti. Na jednoj od njih Jovan Oliver je prikazan kako manastir prinosi arhangelu Mihajlu ne kao osvajač, već kao čovjek svjestan prolaznosti moći. Poslije smrti cara Dušana 1335. godine, Srpsko carstvo ulazi u period nestabilnosti. Mnogi velikaši pokušavaju da prošire vlast, osamostale se ili preuzmu kontrolu. Jovan Oliver to ne čini. On se povlači iz političkog života. Njegovo ime se više ne pojavljuje u velikim sukobima, niti u borbama za prevlast. Ne strada u pobuni, ne gubi rat, ne završava tragično. Jednostavno nestaje iz izvora. Despot Dejan Dragaš, gospodar Juga i otac posljednje velike loze. Despot Dejan Dragaš bio je rođak cara Stefana Dušana i jedan od najmoćnijih velikaša njegovog vremena. Njegova uloga u državnoj hijerarhiji bila je od ključne važnosti, posebno na jugoistoku carstva, gdje su se sukobi sa Vizantijom i kontrola strateških područja stalno smjenjivali. Dejan je prvo bio poznat kao veliki vojvoda, a zatim je dobio titulu despota, što je označavalo najviši rang ispod samog cara. To nije bila samo počasna titula. Despot je imao punu upravu nad svojim oblastima, mogao je organizovati vojsku, sudstvo i držati mir u svojim regijama. Njegove zemlje prostirale su se u istočnoj Makedoniji, duž doline Strume prema vizantijskim granicama. Ovaj prostor je bio strateški najosjetljiviji jugoistok carstva. Kontrolisati ga značilo je održavati sigurnost i stabilnost za čitavo carstvo. Dejan je učestvovao u Dušanovim pohodima protiv Vizantije, ali njegova snaga nije bila u jednom epskom okršaju, već u stalnoj prisutnosti i spremnosti. On je učvršćivao srpsku vlast u novoosvojenim oblastima, upravljao odbranom granica, održavao mir. Njegove oblasti bile su tampon između moćne vizantijske države i srpskog carstva. Da je tu došlo do nemira ili pobune, planovi cara Dušana bi bili ozbiljno ugroženi. Najveći značaj despota Dejana dolazi kroz njegovu porodicu. Veliki značaj despota Dejana dolazi kroz njegovu porodicu. Njegovi sinovi Jovan i Konstantin Dragaš postaju posljednji moćni srpski gospodari u Makedoniji. Kroz njihovu krvnu lozu dolazi i Jelena Dragaš, supruga vizantijskog cara Manuela II. Paleologa i majka posljednjeg vizantijskog cara Konstantina XI. Na taj način krv srpskih velikaša ulazi u posljednje poglavlje Vizantije. Dok je Dejan čuvao jugoistok, Bosna je imala svog vojvodu i ratnika, Vlatka Vukovića, člana porodice Kosača. Njegova hrabrost i vojne sposobnosti učinile su ga jednim od najznačajnijih bosanskih lidera krajem 14. vijeka. Godine 1388. osmanska vojska prodire u Hum sa ciljem pljačke i zastrašivanja. Njihov pohod trebalo je da pokaže da Balkan više nema snage za ozbiljan otpor. Na tom putu ih dočekuje vojvoda Vlatko Vuković, zapovjednik bosanske vojske i jedan od najiskusnijih ratnika svoga vremena. U bici kod Bileće, bosanska vojska ne samo da zaustavlja osmanski prodor, već potpuno razbija osmanski odred. To nije bila slučajna pobjeda, bila je rezultat dobre procjene terena, discipline i taktičke prednosti. U toj bici, prema savremenim izvorima, bosanska strana koristi i ranu vatrenu artiljeriju, male topove i bombarde, što predstavlja jednu od najranijih zabilježenih upotreba topova na ovim prostorima. Bila je to pobjeda koja je pokazala da Osmanlije nisu nepobjedive. Nakon pobjede kod Bileće, Vlatko se nalazi u najbližem krugu saveznika kneza Lazara. Bosna i Moravska Srbija tada nastupaju zajednički. Kada dolazi do Kosovske bitke, Vlatko Vuković predvodi bosanski odred i ratuje rame uz rame sa vojskom kneza Lazara.
On nije bio sporedni učesnik, bio je jedan od ključnih zapovjednika savezničke vojske. Nakon Kosovske bitke, dok se Balkanom šire glasine i neizvjesnost, Vlatko Vuković šalje pismo u zapadnu Europu u kojem javlja da je osmanska vojska poražena, jer se povukla i sultan Murat je ubijen. Ovo pismo ima izuzetnu istorijsku važnost. To je jedan od retkih, a verovatno i jedini sačuvani zapadni odgovor o Kosovskoj bitci, u kojem se boj opisuje kao hrišćanska pobjeda. U 14. veku Balkan nisu držali samo carevi i krune, držali su ga ljudi od poverenja, časti i dela. Jovan Oliver bio je desna ruka cara Dušana, čovjek reda, moći i graditelj manastira, simbol snage države u njenom zenitu. Despot Dejan Dragaš čuvao je jug carstva i ostavio lozu koja će obeležiti posljednje dane Vizantije. Vlatko Vuković stajao je na prvoj liniji, pobeđivao Osmanlije i rame uz rame sa knezom Lazarom branio Balkan. Nijedan od njih nije tražio legendu, nijedan nije ostavio krunu iza sebe. Ali bez njih istorija ovog prostora ne bi izgledala isto. Njihova snaga bila je u odgovornosti, njihova veličina u tišini. Ovo je priča o trojici zaboravljenih heroja i vreme je da ih ponovo zapamtimo.